Na mara mingi tukipata miti ya kupanda, tukipata seedlings za kupanda, watu wanaweza panda mingi sana. Kwa sasa ile miti chukua tumekuja kupanda leo, tumepanda yote na tukamaliza na haijatosha. Kwa hivyo ni kuonyeshana watakodi. Tayari tuko na mipango ya kuwasaidia kuona kwamba waharibu mazingira. Tuko na partnership na county government ya Embu kuona kwamba tunazile tunaita energy saving jikos ambazo kuanzia Alhamisi Ijumaa tulikuwa tuna launch na governor na tunapatia kina mama ili waache kukatakata miti ovyo ovyo. Kwa hivyo wale ambao tutapata wakikata miti kiolela tutaweza kuchukua sheria, na kwa hivyo na waone kwamba wasikatekate miti ovyo ovyo, waweze kuhifadhi mazingira yetu ili tuweze kupata mvua ya kutosha.